ću vam objasniti šta su vam vodene ciste na jedan vrlo, vrlo logičan način. Znači, mi u svakom ciklusu, nakon menstruacije, u nama raste jedan folikul. Folikul je znači ta jedna vodena mala cistica, da je tako nazovemo. U njemu raste jajna stanica i sazrijeva. Kad on dođe na veličinu oko 2,5 cm, tu je onda jajna stanica zrela, onda vam mozak šalje signal folikulu da on pukne, da izađe jajna stanica i jajna stanica je onda spremna za začeće. Kad smo mi pod stresom, evo nas opet u stresu, ali stres je taj koji nama u životu uvijek radi nekakve odmake, jel? Kad sve ide svojim redom, ide svojim redom, ali kad dođe nešto izvana, uvijek krene neki odmak, jel? Zato uvijek doktori kažu to mi je od stresa. Znači kad smo pod stresom, taj folikul lijepo raste, dođe na nekakva 2,5 cm, ali mozak u tom trenu ne razmišlja o plodnosti, on je pod stresom, on je toliko, znači on se bavi taj tren borbom za opstanak i njega plodnost uopće ne interesira. Znači kad smo mi u borbi za opstanak, nama treba raditi srce, trebaju raditi bubrezi, trebaju raditi pluća, ali da li mi moramo biti plodni u taj tren? Ne moramo, jel? Znači plodnost nam može otpasti u taj tren, jel? I sad kad bi mozak trebao poslati signal tom folikulu da pukne, on ga jednostavno ne pošalje. I šta se onda desi? Onda taj folikul od 2,5 cm naraste na nekakva 3,5 cm i to je ta naša vodena cista, folikularna vodena cista koju ja zovem cista čuvarica. Zašto? Ta cista vam onda ima svoj život, ona luči estrogene i na taj način utječe na ciklus da vi ne možete krenuti dalje u drugu fazu ciklusa, ne možete dobiti menstruaciju i tako dalje i ona vam je tu mjesec, dva, u principu drži vas na ledu sa plodnošću dokle god vama taj stres ne prođe. Kad se vi posložite, onda taj stres, onda ona pukne i idemo dalje kroz ciklus. Jel? Ona vas čuva od plodnosti za koje sad u principu nije ni vrijeme, jel? Ni mjesto ni vrijeme. U perimenopauzi isto imamo hrpu folikularnih cista, dapače tad ih imamo puno više nego u reproduktivnoj dobi, zato što u perimenopauzi rijeđe imamo ovulacije, znači rijeđe ti folikuli pucaju i više se pretvaraju u folikularne ciste. I te ciste vam onda znaju trajati 3 mjeseca, 6 mjeseci, 3 godine, 4 godine. Mislim da moja 4 traje otprilike. I zašto su to ciste čuvarice u perimenopauzi? Znači, ono što sam rekla, one luče estrogene. I onda kad ste u perimenopauzi, kad vam krenu vas šibati sve one ljepote perimenopauze, onda ipak ta cista vam djeluje kao nekakva hormonska nadomjesna terapija, vaša vlastita tu nutra, jel? I ublažava vam te simptome perimenopauze. Znači, nemojte se bojati običnih folikularnih cista. Ali ono što vi i vaš doktor koji vas gleda na ultrazvuk morate biti sigurni da je to obična folikularna cista. Zašto? Zato što neki tumori jajnika znaju početi kao folikularne ciste, a onda se mogu razviti u nešto drugo. Jel? Zato mi doktori kad vidimo ciste vam kažemo aj dođite nakon menstruacije, pa dođite nakon 2 mjeseca, pa dođite nakon 3 mjeseca. Pa vas neko vrijeme onda kontroliramo da sami sebe uvjerimo da to je obična folikularna cista i onda vi s njom možete normalno živjeti. Ona je dio vašeg organizma, ona nije bolest, ne znači bolest, znači ona vam samo radi neke pauze u životu, balanse i u principu trebamo im biti zahvalni jer nam pomažu.